banyarwandakazi nongeye kubasuza kandi mbifuriza amahoro y'Imana. N'impirimbanyi rero perezida wa UPR Ndabatabazi ni ishyaka riharanira ubumwe bw'abanyarwanda na demokarasi. Nari maze iminsi navuga kubera nyine ikibazo cy'ubuhirimbanyi n'ubuzima, turahirimbana kandi tukifatanya n'ubuzima, turi mu buhungiro murabizi. Ariko ndi wa wundi mumaze iminsi mubona badushira ku mariste ngo y'ibyihebe kandi ari byo byihebe, ntawe turica, ariko ibyo byose ni iterabwoba. Hari n'ikindi kiriste cyasohotse muri uyu mwaka kivuga ko bashaka kwica abanyarwanda 25 baje kubahungeta muri Uganda kuri NSSF n'iperereza ry'ibyihebe byashimuswe u Rwanda bivuye mu baturanyi nyine ngo baje guhungeta abanyarwanda, kubica no kubahungeta ngo kuko babanenga, kuko babarwanya kubw'ibibi bakora. Ntabwo abo bantu batwaye inka zabo, batwaye isambu yabo, umugore wabo, cyangwa se ari ibibazo bafitanye individual, ahubwo ngo nuko banenga leta nk'ay'igihugu bakibutse. Ibyo mbabwira banyiciye umubyeyi bamusanze muri Kongo, urumva nahunze nkiri umwana kandi imyaka 10 ndagiye, yewe ndakeka natangira no muri Kongo ishuri. Ariko raporo ya mbere yasohotse baravuze ngo navutse muri 72, ubu koko unebye navutse muri 72. Iyo ripote yawe y'umuryango y'ububeshyi. Ariko ntabwo ari byo gusa, bumvishe ko rero uwirimanye twakoze World Bank yashimuse ibintu byabo, yashimuse muri cya gishinga ibyebi bya FPR bijya bishiramo ngo ni Crest Ventures, barabifashe kuko Amerika kugenda ibifata. Hari abantu bari gukeka bata Amerika iracyari inyuma ifashe. Oh no, abanyamerika ukuntu bakora bafite igikontrakt kigiye baguha. Ikindi cya kabiri, abanyamerika ni abantu bakunda Imana, niyo mpamvu bafashe perezida wa Venezuela. Nuvuga ngo nimba Kongo yemeye gutanga umutungo wayo kugira ngo bakubite umwanzi, ntabwo bazongera guca mu mujura Kagame, kuko abari n'umwicanya bariko basiga n'ibibi, dore ko nibyo bamubwira atabikora neza. Abanyamerika baramuretse. Ariko abanyarwandakazi, iriya leta y'ibyihebe byashimuse u Rwanda ntabwo tugomba kuyirwanya tuvuga ngo buri kango turayirwanya, ngo abanyamerika bagiye kudufasha, ngo Gisekedi agiye kudufasha, ngo cyangwa perezida Neva w'u Burundi. No, nitwe tugomba guterura habuze, nkunda kubibabwira. Nitwe tugomba gufata iya mbere kurwanya bari abagome, kurwanya bari abicaye. Igiti bari bicayeho twaragikandagiye cya kintu cyo kwa Satani. Ibibazo byo kubagwira amanywa na nijoro. Mwabonye ko bafunze inganda 9. Ntabwo ari ikibazo gufunga inganda kuko wenda inzoga bakoraga nazo ntabwo zemewe n'amategeko. Ariko se mukeka ko zirangana atari bazishizemo uraburozi bashira mu bantu babonye bimaje kumenyekana ngo noje kubimenya bahita bihitura kuzifunga. Kandi nabwo kuzifunga so kukibara abanyarwanda mu bicunga neza. Izindi nganda zijya gusohoka burani izindi byihebe FPR twabivuza kuri Facebook. Inganda bagiye gushiraho ubuniza FPR mu gihe kubireba. Ikindi uruganda yo rwemewe n'amategeko rugasora amafaranga mwarazemereye, ntabwo ari kuri abikorwa ngo mufate n'abanyirago rufunga nubwo baba batemejwe n'amategeko. Mubahiku icyambere nyuma y'ameza igihe runaka mugomba kuba mwohereza abantu bashinzwe ubuzima bagakontorora bakamenya ibikorerwamo, mufite za maneko zirirwa zimenya ababanenga aho bari bakabica abandi bagashimuta, mwakabe mwarazohereje muri izo nganda kugeza zica abanyarwanda. Mwabonye rero ko inganda bafasha abanyirazo barafunga, babuza none cya igiteye agahinda amasaka ngo nawe bayahagaritse ngo kongera kuyahinga, kwenga mu rugo ibyo basanze umuco nyarwanda nabyo babihagaritse. Bafunze insengero z'Imana mugira ngo birarangirira. Reka da, abagabo ni ibyihebe baradushimuze bavuye mu baturanyi baradushimuta. Kandi ntabwo bashimusa abahutu gusa n'abatutsi nabo bari mu gihugu, ndetse n'abandi bose babiyomuyeho bakunyuza y'ubusamo. Ubwo ibyabo ni ukwica no gufunga. That is threatening. Kwica no gufunga imyaka igihe kirekire
ibyo ni ibintu biba mu ngoma kwa Satani. Wohotera ikiremwa muntu, wohotera mugenzi wawe. Ntibanakeka ko babyara bafite n'imiryango ngo bayishira mu mahanga. None se bakeka ko bo ibyo bakoresha baduhiga bakatwicira mu mahanga twe tutabikora bibaye ngombwa kandi twe tuba duhiga n'abanyabyaha kugira ngo imiryango yabo imwe yarebereye hase batwica bagaceceka kandi barabana bakuru natwe tubagereho. Twebwe rero y'uperida batabazi turi no gupanga inama mu minsi iri buze yo kureba icyo tugomba gukorera iryo byihebe, kandi twebwe yacu ni ukubarwanya, ntabwo ari ibyo kuvuga ngo iki oya, ni ukubarwanya dukoresheje intwaro nta zindi bwiru ziriho. Ni kuko mwabaye ibyihebe tugomba kubarwanya. Tubahaye warning kabiri tubabwira mukosore iyo mituweli y'ibihumbi 20 munyarwanda byange uhamagare ujye kwitangazamakuru, ujye kuri Facebook yawe, himba Facebook, himba Twitter, himba ibintu utabariza abantu uti hano muri uyu murenge hanahana mara wakuraho location, ushobora no kugenda ugakorera ku yindi telefone cyangwa ugakorera muri cafe internet, ukayihimba ukabikorera muri cafe internet uti hano muri iki gihe, ukandika uti bari kudushimutira, bari kutwica, bari kujya batukagenda ugatabaza kuri Facebook ukabisharinga hirya no hino, warangiza ukigenda imbuti bitabaze. Mwiteranye muri bane mushaka intosho nziza cyangwa ibihiri by'abacitse, nimba urukwikiza umwanzi wawe kubera iki imihoro se yaracitse ko bavuga ngo intambwe zazikoresha cyangwa ubufuni badukubise inkotanyi zadukubitaga baracitse. Mufata gitifu wa muyobozi uri kubahinda mu budehe mu mutikure nkuko bari abamukubise gitifu ngiriya babiriya ndakeka naba muri perefegitura ya Mutara, namwe gitifu babandi mu batikure kubera impamvu ntabwo umuntu azakubwira ngo ufite abana 10 ibihumbi 20 ibyo mu magana bizabikura he wabuze n'icyo kubagabura. Mituweli iva ku bihumbi 3 ijye ku bihumbi 20. Ubwo se abandi bose kandi none ujye gusanga ufasidari ubufasha leta bahamiriye baciye imirimo birukanye batembeye business ukora bagusoresha amafaranga aruta business baragufungira ngo ryamakare baguha amategeko ntabwo wemere kuvuga mu gihugu cyawe. Numvaga iki kihebe ngo Kagame gipima 43 cyaravugaga ngo Amerika ngo kibushije kuvuga ariko ngo wenga zaceka kuvuga ngo ari uko bwapfuye, hanyuma se kuvuga ko yakuje kuvuga we kucyo bosha abandi bakikora kuvuga icyo ikibabaje kandi bari mu gihugu cyabo. Igihugu ntabwo ari cyarutagambwa, nta nubwo ari n'icyabega rwa Kagara, ntabwo ari icyaro. Mwakoze cyane no ku rucuncu mwisha abantu, mwisha abatutsi bene wanyu babega n'abanyiginya n'abahutu bapfiremo barwana muri ngiye namaje kubona ko abo kwa Rwakagara bose ushobora no kuba muri Mivuno. Ndababwiza kuri igihugu ntabwo ari cy'Abarwakagara. Nimba ufite ikibazo cyo kuvuga ngo abanyamerika baragucecekesheje, kuki ucecekesha abandi? Icyo utifuza kuki ukifuriza abandi? Ikindi cya kabiri, warashimuse ntabwo twagutoye, waje urwana amato wahinduye referendum, wahinduye itegeko nshinga. N'itegeko nshinga rya 2003 ntabwo mwarisomeye abaturage. Mushimutishije abantu imbunda, mugize mute mubatera ubwoba ngo mwashizemo n'amasatelite ngo n'amakamera. Ayo makamera n'amasatelite ntacyo bizakora, tuzabarasa no mu ngo zanyu hirya no hino nibiba ngombwa. Mwebwe mw'abasirikare muzaraswa ngo nta kintu bizaba, ntacyo bizabafasha. Kandi turaje mwebwe mureka mbabwire, ubundi murabura kanaka gato gusa nibona ikintu kimwe gifungutse aho namwe uzojya kugira amahoro, kandi abo basirikare murabo barinda ntacyo muzashobora. Iyo ibyo mukora byose turabizi. Iyi tekinoloji mwiri ngo muratuneka ngo mushira ku matelefone biki ngo mugira mute, barababeshya na Mosada ntabwo yabishobora. Dukuriye mu buhungiro arimo mutugize hasi yo mubona abana bato barabavuga education mwarayishe, abantu mubabuje gusenga, abantu mubabujije kwinywera inzoga y'ibitoki, mubabuje guhinga amasaka, mubabuje kwenga. None mutangiye mwagiza no gusenya ingo, uri no gusenya ingo z'abantu. Urutoki mwararutema, murukurutema, muratema urutoki mwarusanze.
ese iyo mubona muhemukira bene wanyu b'abanyarwanda igihugu muvamo abo muvuga ururimi rumwe mukumva ko ibyo bibanejeje kandi mubitumwa na satani mukabitumwa n'abanyamerika n'abandi bazungu bose namwe ubwanyu n'ubugome bwanyu mubona muba mutekereza neza ese mugira ngo tuzakomeza kubabwira gutyo buri gihe kandi ndababwiza ukuri murabura akantu gato ejo bundi murabura aho muke ntabwo muzurira indege zanyu muzasanga zafashwe ntabwo bizashoboka nta muntu wakoze ikibuzurira ngenda babwiza ukuri murarangiye